The reason why we are gathering here today is that we want to discuss identified value chain gaps and missing links and hampering reasons that are in the way hindering the development of the bioplastics value chain in the Danube region. The project has a really strange acronym, yes, it's called DanuBioValNet because Danu stands for Danube region and BioValNet for developing a bio-based value-added network in the Danube region. Because with all of our partners we want to foster the transition from a fossil resource economy to a bio-based sustainable economy. Torej, na tem posvetu predstavljam projekt Biocompact.ce. To je projekt, ki teče v programu Srednja Evropa in imamo mednarodne partnerje, 10 partnerjev. Ukvarjamo se pa zelo ciljno za trajnostno embalažo, predvsem pa za embalažo, ki združuje papir in plastiko. Projekt Biocompact.ce imamo nekako čast voditi na Kemijskem inštitutu, smo vodilni partner, tega smo zelo veseli in to nam omogoča potem tudi, da sodelujemo z tujimi partnerji, pa hkrati ravno v tem projektu lahko povezujemo svojo znanost z uporabo, kot je naprimer ta točno v trajnostni embalaži, ki ima lahko potem neke resne posledice in učinke tako na konkurenčnosti, pa tudi na okoljski bilanci v naši družbi. Bioplastika se smatra, da je bolj trajnostna kot običajna plastika. Bioplastiko delimo na dva segmenta. Eno je bioosnovana, torej plastika, ki je narejena iz obnovljivih virov. Druga pa je biorazgradljiva plastika, ki se biološko razgradi, tako kot vsak naraven material. Torej, bioplastika lahko močno izboljša okoljsko bilanco plastike, vendar seveda ne moremo pričakovati, da bo bioplastika nadomestila vso plastiko, ki jo danes uporabljamo. Teh uporab in količin je enostavno preveč. V določenih nišnih uporabah so pa to seveda čudoviti materiali, ki prehajajo vedno bolj v uporabo. Jaz smo reči, da je v Evropskem parlamentu in na nivoju Evropske unije krožne ekonomije in paket krožne ekonomije eno od osnovnih tem, s katerim se ukvarjamo. Za to področje, o katerem danes govorimo tu v Ljubljani, je prav znotraj Horizona ustanovljen tako imenovan Bio-based Industry Joint Undertaking, ki ima alocirano skoraj 1 milijardo evrov razvojnega denarja, ki ga skupaj z gospodarstvom združi v 3,7 milijardni vložek v to področje s ciljem ravno, da se razvijajo novi materiali, da se iz teh pilotnih zadev tudi naredijo večja proizvodnja, ki na koncu tudi zbije to ceno produktov, da ti produkti potem na trgu lahko konkurirajo fosilnim materialom. Tako da poskušamo to, kar lahko rečem, da je kar neka šlager tema v Evropski uniji, prenesti tudi v slovenski prostor, kjer se pa še malce sramežljivo ukvarjamo s to temo. Bioplastika je pravzaprav na agendi Evrope že zelo, zelo dolgo. Zelo se vrtimo na način, kako pravzaprav vzpostaviti, da bodo tukaj konzumerji, da bomo lahko zadevo, ki so narejene na področju bioplastike, predstavili kupcem in da bojo kupci seveda to bioplastiko kupili. Naslednja zadeva pa je seveda, kje dobiti surovino za to. Evropa vlaga v razvoj bioekonomije in vključno za bioplastiko veliko razvojnih sredstev, raziskovalnih sredstev, vendar tisto, kar pa probamo sedaj, predvsem pripraviti preko razvojnih verig vrednosti je, kako vzpostaviti sistem, da bo zadeva prišla tudi na trg. Verige vrednosti včasih zamenjujejo z supply chainom, vendar veriga vrednosti vključuje marsikaj več. Vedno je pomembno, kje imamo vir našega osnovnega materijala, kako se ta material prestavi oziroma predela, da postane material za proizvodnjo, da dobimo iz tega potem tudi produkt. Vendar le tisto, kar se včasih pozabi, predvsem v razvojno-raziskovalnih projektih, da moraš ti vzpostaviti tržni sistem med dobaviteljem in kupcem, da zadeva prične delovati in predvsem kako v to vključiti razvoj in raziskave. Well, certainly the commitment to the transition to a circular economy has accelerated the momentum of growth for bioplastics in Europe, but also globally. Bioplastics will play a key role in decoupling our plastics industry and the economy from finite and limited fossil resources, and they will help to make the plastics economy more sustainable. On the other hand, the current
debate about plastic pollution, marine pollution, has certainly spurred the search, for alternative solutions, and a lot of brands and companies are looking into bioplastics as an alternative. Despite these initial commitments and first initiatives on EU level, we still need to see more decisive, more concrete measurements, regulatory measures, legislation that will help to boost bioplastics to penetrate the market at larger scale. We already see a lot of companies and bigger brands taking on that job and switching to bioplastics and making commitments, but we would love to see a little bit more political will by policymakers around the EU.